Poštovani predsedavajući, cenjeni ministre Vulin sa saradnicima, kolege narodni poslanici, dame i gospodo, i ja, pošto nisam bivši socijalista, naravno drugovi i drugarice. Pred nama se danas na dnevnom redu nalaze predlozi zakona o potvrđivanju dva izuzetno značajna međunarodna sporazuma. Sporazum o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, o kom su moji prethodnici, tako reći, sve izneli, u značajnoj meri proširuje i produbljuje saradnju, ali pre svega ojačava iskreno i veliko, kako to volimo da kažemo, čelično prijateljstvo između Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Ne znam da li je potrebno napominjati da je Kina naš treći spoljnotrgovinski partner, kao i da ta saradnja raste munjevitom brzinom, tako da su Srbija i Kina u poslednjih 5 godina utrostručile trgovinsku razmenu. Srpski narod nikada neće zaboraviti pomoć koju su, kako na početku ove kovid pošasti, kineska država i narod uputili Srbiji i njenim građanima, ali ni sve ono što je u prošlosti Kina učinila za Srbiju, sa posebnim pijetetom prema činjenici da su kineska država i narod bili iskreno uz nas, čak i u najtežim trenucima tokom zločinačke NATO agresije, da su zato platili visoku cenu bombardovanja svoje ambasade u Beogradu, kojom prilikom su ubijena 3 kineska državljanina, a preko 20 ih je ranjeno, ali i apsolutnoj podršci teritorijalnom integritetu Srbije, istoj onakvoj kakvu Srbija poslednjih godina pruža politici jedne Kine. Kada jedna država i njen narod imaju takvog prijatelja, kao što ga mi imamo u Kini, ali i Kina u nama, svaki korak koji će unaprediti našu saradnju i prijateljstvo je uvek više nego dobrodošao. Kada govorimo o Sporazumu o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu, moramo napomenuti da on u suštini predstavlja deo inicijative predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića pod nazivom Otvoreni Balkan, koji ima za cilj saradnju sa zemljama regiona u svim aspektima, privrednom, ekonomskom, pa naravno i bezbednosnom. Tako, ovaj sporazum predstavlja zajednički interes Srbije, Albanije i Severne Makedonije da unaprede saradnju u sprečavanju i ublažavanju posledica od katastrofa i uvećanju pripremljenosti država potpisnica za reagovanje u slučaju eventualnih katastrofa. Samo tokom poslednjih 10 godina bili smo svedoci više zemljotresa, katastrofalnih poplava i velikih požara koji su zahvatili kako našu zemlju, tako i zemlje regiona, što opravdava postojanje jedne ovakve regionalne saradnje za koju je, eto, pre 10 dana i Crna Gora pokazala zainteresovanost. Pa ima li šta lepše nego kada posle raznih neosnovanih napada koji u prethodnom periodu od jednog broja političara iz regiona doživela naša država i naš predsednik Aleksandar Vučić, ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije, gospodin Oliver Spasovski, javno zahvali Srbiji, predsedniku Vučiću, kao i vama, ministre Vulin, na iskrenoj pomoći u gašenju požara. Ima li šta lepše nego kada posle svega kroz šta je naš region prošao tokom prethodne 3 decenije, iz usta visokog funkcionera jedne susedne države čujemo kako su zahvalni što kao država tokom tih teških trenutaka nisu bili prepušteni sami sebe, jer su tu bili njihovi prijatelji iz Srbije. Ima li šta lepše nego kada se na stalno ispruženu ruku prijateljstva koju Srbija, njen predsednik i građani pružaju svim zemljama i narodima, kako u regionu, tako i van njega, nađu razumne glave koje su spremne da tu ruku prihvate. Upravo ovakvi akti su potvrda ispravnosti politike koju država Srbija i njen predsednik Vučić poslednjih godina vode na međunarodnom planu. Politike koja je od Srbije, države koja je pre samo 10 godina jedva preživljavala uz tuđu pomoć, postala država koja je spremna i, što je najvažnije, sposobna da pomogne svima kojima je ta pomoć potrebna. Da je ovo istina govori nam i nedavno održana vežba Sistem 2021, koja je izvedena u istom trenutku na 50 lokacija u 24 grada i 26 opština, uz učešće preko 8.000 ljudi, pripadnika sektora za vanredne situacije, civilne zaštite, gorske službe spašavanja, Crvenog krsta, Vojske Srbije. Tokom vežbe je prikazano spasavanje usled poplava, nakon zemljotresa,
pucanja brane, curenja gasa i tehničko-tehnoloških nesreća, a ono što je najbitnije jeste činjenica da je vežba ocenjena kao izuzetno uspešno izvedena, kao i da Srbija može da bude mirna i sigurna, jer ima ko da brine o njoj, čak i u trenucima najvećih katastrofa. I ne samo Srbija, već i sve druge zemlje kojoj naša pomoć bude potrebna. Zato, ministre, svaka čast kako lično vama, tako i svim učesnicima ove sjajne vežbe. Cenjeni ministre, ne mogu da ne iskoristim vaše današnje prisustvo kako bih vam čestitao na svim rezultatima Ministarstva unutrašnjih poslova u borbi protiv kriminala, naročito onog najgoreg, organizovanog, koji je ujedno i najopasniji po samu državu i građane. Javnost Srbije, tako reći, nepodeljena u mišljenju da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u proteklih godinu dana više nego ikada do sada pokazali izuzetnu profesionalnost, hrabrost, upornost, doslednost, kako u borbi protiv kriminala, tako i u čišćenju svojih redova od pojedinaca koji su obrukali kako sami sebe, tako i svoju profesiju, sarađujući sa onim najgorim, sa onim protiv kojih su upravo i trebali da se beskompromisno bore. Naravno da je naša policija uvek imala časne i čestite pripadnike kojima, moramo priznati, u prošlosti nije uvek dozvoljavano da rade svoj posao, ali čvrstim i odlučnim stavom predsednika Aleksandra Vučića i ništa manje čvrstim i odlučnim vašim angažovanjem, ministre, angažovanjem koje posle povratka ugleda Vojsci Srbije sada vraća ugled i srpskoj policiji, omogućavajući da pre svega slobodno i profesionalno radi svoj posao, što naravno ima i posledicu za ovakve dobre rezultate. Kao jedan od poslednjih dokaza te profesionalnosti u radu jesu i događaji od pre nekoliko dana, kada je policija u više navrata postupala više nego odgovorno i profesionalno i u potpunosti zaštitila javni red i mir na ulicama Beograda. Napokon su Srbija i Beograd dočekali da imaju tako obučenu i opremljenu policiju, koja je omogućila da se nakon niza nemilih scena u prošlosti napokon i kod nas dogodi da kada se na jednom mestu sretnu pristalice totalno suprotstavljenih, slobodno možemo reći, ekstremnih političkih organizacija, pravovremenom i profesionalnom reakcijom policije spreče se sve neželjene posledice jednog takvog događaja. Pre svega, zaslugom ljudi iz vašeg ministarstva sprečeni su pojedinci u nameri da izmanipulišu kako domaću, tako i svetsku javnost i da Srbiju predstave kao autokratsku i fašističku državu, a srpski narod kao genocidan. Srbiju koja je prva u porobljenoj Evropi davne 1941. godine povela organizovani ustanak protiv fašizma. Srbiju koja je prva u Evropi tokom te 1941. godine imala svoje slobodne teritorije. Srbiju u kojoj je kao nigde u svetu streljano 100 nedužnih građana za jednog ubijenog fašistu. 100 za jednog kao nikada i nigde, ni pre ni kasnije. Ja sada ne bih ulazio u konkretnu problematiku dešavanja vezanih za mural posvećen generalu Ratku Mladiću, jer mural sam po sebi jeste komunalni problem i pokušaj jeftinog performansa Soroševih aktivista, ali kada već spomenu kako generala, tako i neuspeo pokušaj poturanja fašizma Srbiji i srpskom narodu, ne mogu a da sa ovog mesta ne kažem istinu koja je jedna i koju niko nikada neće moći da promeni, koliko god se pojedinci trudili to da učine. Istinu koja glasi: srpski narod nikada nije bio na pogrešnoj strani istorije i srpski narod nikada nije bio osvajač i zavojevač, kao što nikada u svojoj istoriji nije bio genocidan. Srpski narod jeste, naročito tokom 20. veka, u više navrata bio žrtva genocida i samo su za srpsku, jevrejsku i romsku decu postojali specijalizovani logori smrti. Očigledno smo često u prošlosti bili u zabludi kada smo ginuli za slobodu onih koje smo smatrali braćom, a koji su se posle pretvarali u naše dželate i koji su nam to posle vraćali kamom i jamom, a mi smo takav narod, slobodoljubiv narod
koji je spreman da se žrtvuje kako za svoju slobodu, tako i za slobodu svih onih koje smatra bliskim, slabim i nezaštićenim. Istina, imao je ovaj narod, kao i svi drugi narodi, svoje izrode i izdajnike, imao je, nažalost, i zločince koji nisu prezali da okrvave svoje ruke, kako krvlju svojih sunarodnika, tako i onih koji to nisu, najčešće kako bi se dodvorili svojim stranim gospodarima. Ti izrodi, izdajnici i zločinci ne zaslužuju ni da im se imena danas pomenu, ali u red tih izroda i zločinaca ni u kom slučaju ne spadaju časni i čestiti srpski oficiri koji su branili srpsku nejač i njihova vekovna ognjišta od Dinare preko Romanije pa do Prokletija tokom tragičnih sukoba 90-ih godina. Ne treba srpskom narodu nikakva presuda bilo kakvog suda doneta bez ikakvih dokaza i osnova, pa da bude svestan da su njegovi generali i pukovnici i ostali vojni i policijski komandiri pretvoreni u haške sužnjeve samo zato što su Srbi i zato što su bili odlučni da se suprotstave nepravdi, da ostanu verni svojoj vojničkoj zakletvi i brane svoju državu i narod bez obzira koliko je bilo veliko zlo koje se nad nas nadvilo, a bilo je najveće i najjače koje se ikada u svetskoj istoriji obrušilo nad jedan slobodan i suveren narod. I jako dobro zna srpski narod da kao što su ti isti heroji koji su često bili čak i bez ikakvog čina obični vojnici, rezervisti iz istog rata, izašli ponosni i nepobeđeni, isto tako izašli čistog i svetlog obraza, kao što su to činili i njihovi preci kroz, nažalost, bogatu ratnu istoriju našeg naroda. Mogu razni takozvani aktivisti Soroševskog ili MVO sektora prekrečiti i uništiti sve murale posvećene generalima Mladiću, Lazareviću, Pavkoviću, Tolimiru, pukovniku Šljivančaninu i mnogim drugim herojima, mogu izbrisati iz svih udžbenika herojstva sa Košara, Paštrika, sa Vozuća ili sa proboja Koridora, ali ne mogu prekrečiti, izbrisati i uništiti naše pamćenje, našu večnu zahvalnost za njihovu žrtvu, herojstvo i iskazanu vojničku čast, našu zahvalnost što su srpski narod sačuvali od novih kama i jama koje su mu bile namenjene. Hvala.